Ušli smo u vrhunac turističke sezone. U zemlji je trenutačno više od 1 milijun gostiju. Idemo pogledati prve nepotpune podatke e-vizitora. 1.050.000 ih se odmara u Hrvatskoj, najviše naravno na Jadranu. Najviše gostiju stiglo iz Njemačke. Drugi po brojnosti su domaći gosti, zatim Slovenci, Poljaci, Austrijanci, Česi i Mađari. Od destinacija turisti za odmor najčešće su birali Istru, Splitsko-dalmatinsku županiju i Kvarner. A kako ide posao u sezoni, provjerili su među svojim članstvom u udruzi Glas poduzetnika. Pa evo što su im rekli ugostitelji. U mjestima koja nisu tipa Split, Dubrovnik, pad prolazi među 20-30% po njihovim iskustvima. U Splitu i Dubrovniku oko 10%. Ono što je interesantno, recimo da smo isto tako bili u kontaktu sa distributerima koji su rekli da kod njih je prodaja slična kao prošle godine, što znači da se puno te prodaje prebacilo iz ugostiteljskih objekata u kućnu potrošnju, to jest unutar samog apartmana i slično. Idemo sada do Splita, tamo nas čeka Hana Matić iz udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače. Gospođo Matić, lijep pozdrav. Kakva je popunjenost kod malih obiteljskih iznajmljivača? Jeste li zadovoljni ili se možda očekivao bolji srpanj? Ja bih rekla da je situacija šarolika. U većim gradovima je bolja popunjenost, odnosno ljudi su zadovoljni s popunjenošću, u manjim sredinama su nešto slabiji rezultati, odnosno imamo jednu neravnomjernu sliku diljem Hrvatske. Ono što svi ljudi primjećuju i što naglašavaju je da je na ulicama, na trgovima, na terasama značajno manji broj ljudi. Na početku sezone iz vlade smo čuli apele za snižavanjem cijena smještaja. Je li toga bilo i je li urodilo plodom? Pa, mišljenja smo brojni od nas da je taj apel, nažalost, bio vrlo nesmotren i doveo do toga da su strani mediji, prvenstveno mediji diljem Europske unije, taj poziv ministra, kasnije i premijera, predstavili kao nešto da je Hrvatska skupa, što je možda dovelo i do odluka gostiju u zadnji trenutak da ne odaberu Hrvatsku kao destinaciju za svoj odmor. Mislimo da je takav način apela bio pogrešan. Evo, s obzirom da je sezona na vrhuncu, kakav nastavak očekujete u mjesecu kolovozu? Puno se očekuje od last minute gostiju. Pa mahom su rezervacije u last minutu i to je nekakva specifičnost koja je prisutna već zadnje 2 sezone. Ja bih se samo kratko osvrnula još i na ove brojke koje ste spomenuli što se tiče gostiju. Naime, te brojke su nama malo suspektne, da to tako kažem, jer ukazuju da se radi otprilike o sličnom broju gostiju kao što je bilo i prethodnih godina, a ponavljam, ulice su praznije i u tom smislu bilo bi zgodno i efikasno da se odluči da se podaci za e-vizitora više ne budu poslovna tajna, nego da oni budu kumulativni podaci dostupni javnosti. Na taj način bi i ugostitelji i iznajmljivači lakše znali kakva je popunjenost u njihovim sredinama, unutar županije, unutar države i imali bi svakako jednu veću transparentnost. Što se tiče ostatka sezone, nadamo se da će biti dobra, da će tek sad zapravo možda krenuti s nekim malim zakašnjenjem taj val, a rezultate konačno ćemo morati pričekati u 10. mjesecu i onda ćemo zapravo vidjeti pravu sliku. Evo, vidjeli smo i najave oko vladinog antiinflacijskog paketa. Vlada će uvažiti dio zahtjeva obrtnika. Ima li možda pomaka oko povećanja paušala za iznajmljivače apartmana? Pa iznajmljivači su pomalo umorni da budu stalni bankomat vlade kad im se isprazni državni proračun zbog nerazumnog i pretjeranog trošenja. Rekla bih da je vlada napravila jedan veliki propust, odnosno Ministarstvo financija nije napravilo nikakvu procjenu učinka ovih predloženih mjera. Vi se jedno jutro probudite, ujutro vas dočeka povećanje poreza. Ponavljam, iznajmljivači su prošle godine imali povećanje do 500%, ove godine iznova bilo predloženo prvotno povećanje od 100%, koje je kasnije nešto malo ublaženo. Smatramo da je to pretjerano, nepotrebno i nije nam jasna svrha
toga, tim više što se svi iznajmljivači sad u ovom trenutku u sezoni bore za svakog gosta, a nalazimo se u pomalo šizoidnoj situaciji u kojoj iznajmljivači više pričaju o potencijalnim zakonskim i poreznim izmjenama nego što se stignu brinuti o gostima, što bi njima trebalo biti prvenstveni cilj. Puno vam hvala na gostovanju u RTL-u danas.